Ka company Indradhanush Gas Grid Limited IGGL kum ka bailut kesan alhaban baiting ka na banta bante ke ying school thmai jong umping Presbyterian Upper Primary School hadin bala pnia ki pipe gas ba kala pentrei iba deya iling ba ka te ke slam hi ka ying stan hari boy district nalor ke ying school ke te company kala hab ru bante sai ka madan le kai batmai bat ki bala pli pa ba e mau long rem na banta ban sna bahaya bro ar ki te ki jing te ya kita jing tai thmai la sakhi de jing pli pai ba yo monong rem dau MLA ga nong po ba meral bon CM kum kong san ha ka lai pho trek kala lung kon arja afsao haran kat ke jing don lang original manager kate company ba MW Kindia headmaster ba HS Markham president managing committee tuman busan keteran kinoylam balang kinoylam snong bat kiwe ki orang ba to kene kapor gida bagi dokumen ke bakram penio ban pli ya kene ka school building dum umping Presbyterian UP school building ya kepala pli mendagasi ka light hotere jong gallery araja arpusa ngi skam bagi jing don jong kene ka school kan long ka jing kerku na ka bantaki nong chong snong ki bi ki jong yang ne apo ka snong umping thamai kum juru apo umping Kam Havarok State, like not Tangkini State, apo North East Jongi, Kunga Asapaka Kakala, ila Pendangkam Kumbala Art House Nemaswa, Kajingwan Kanika, Indradhanush Gas Grid Limited, Pemot Kalirab, ya di state bangsa sendiri kali kawai dari state jongi ke Malaysia, nangta ke Mizoram, ke Sikkim, nangta Nagaland, Manipur, bat ke Arunachal. Kajing community jong kenega company, kenega objektif jong kenega company, kekuatan penpoi yiki gas si di Priu, andai jo pan penangkam tau LPG cylinder. Baar bar ya ka kali lapan pengyai de gas. Hiong boleh de gas. Kalong ke song tak kendian penyebab kumpul 40% de dor bagi penduduk mentah. Jadi di kumpul silinder boy kumpul kat aspa si silinder. Bagi yok kali ke gas ni kan boy kan spa prospa. Oil the gas jumlah penpoi aman lagi senong mati titik kucing 100 begitu kita ka berlakan penpoi nang tu sundar fin yo ban supply bat sikis nong ibon lakan penpoi 12 pipeline begitu temu jong sarkar kene oil the gas hajin bungi le connect pat ke national gas grid kebetulan lupa kumba khat live jar kilometer bukan senak kita kilometer un connect lang pat kanida North East Gas Grid. Gas kelapan wan nangno kelapan wan nabar kelapan wan nagai snong kum pon North East ngi tit kum ka asam ka tripo nang taga toilet kendrai kini boleh menjungi kimbiang namar bidon tang lai tadi kamera. Tadin pa nagalang kami cingkumti galatip bau dia pipeline gas sudah ilang ba jong kani ka kampau jong kani ka school ke jongi bat kani ka company ru kalai ni kum ka composition ke nagani ka composition nagalang juga school kalayo bante ya kani ka boarding school bat haga juga por ngaliyo ban pli ya kani ka boarding school dan ba i MLA badun puram ke jongi Bat kumjuru lang ba kaya kani ka boarding school ngila penut bente ya kani adu kejeng lu kepacipo lang tengka. Badin kata ngila sinai ya kadi ka kendro udah try juga di kemadan kenang bende kendeu ke bangiti nang ne kanom suntut cek de gilinti bat siti ngawa udon tisha tisharum. Nang taro nang kaliang ka micing kumti lang ba kani composition ngilayo ban ice ngoba kendai tili giben siaka balang Presbyterian oping ne ka jogan de sinong kum kadak kajing sungu pat kasnyu purom ya ka balang bakal ais ngubah ya kene jaka
kum ke school ni layo ban sem ya ka boarding school ke jongi kumjuru ngimla klem da snyoburum sibun pasnyomu ya isar MW Kendia Upalai skor priang ya ka jingkerpat ke jongi nagabada banira penti ya gani kemadan ke school ai jongi belemba gani ke jingya jong new gas pipe bat kilas dang penti ru padam ladang perla ban pende bro layo ban reolat ban pli ya gani ka madan lengba general manager jong gani ka gas company sar MW Kendia Menta kasih yang lain potrik ni menengkong araja abusal. Ni kemen ba pinang deng yang kene ke cingtre yang kene ke madang kuble sibun ya pisar bat ya kino tre cuti barok howe. Pun ki jibon kam ha kene ka school ke jungi. Henry kapal kidon kam kerki kene belum ka toilet ni ka pain khana. Tingi don kam artli ki pain khana the bersundrang nama kene ka kabarim kala jot bat ka lalong ke larim dikumta ibu ya gaji kerpat ya i lokal lem dan burung singi ba i rap lem ya kan ka askul ini ketang gini kitin kawan kom tolong bantu ya kan yang sekolah ke main yang berasna ke jaga ke itu nak ada kata-kata ya kapal lebih kan pada ke compensation ke beliau ke school ke beliau pada ke jumlah coba ni gas pipeline lembah coba ke cakap bas kabar kalau nak kota pan yo ro pan bu ya uni mau tablet nak kota di Ramadan nak kota coba ke school kalau sisa ke jengkerku bagi perkat gini kamlong ka basuk na gabanta jong ka snong la de school ka managing committee bangin yo e jing ram ki committee ni la dangin phai ia ka ne ka jing don bo ka jungi kum ki nong snong ki jinong snong ko ka jalame khlia ka jungi kum makndai kum pra persen ni nong try ka kendo kadikan schedule lagi kan magi kita tang ko si persen sistem ni kibalan kibani hot ki revenue lan kibalan try sarkar ki project ki prepare kiwan apo ka jela ke ni lawan surok lawan de ki factory ki lawan de ki hospital kila bende ki wiki di kam mentang idam ni ada jingwan jong ka gas pipeline apo ka jela ka dungi ba lembah ka jela ka dungi ya ko bala penbit pembiang umbata ka sorkan fren Ministry of Petroleum and Natural Gas ada jingi trilang bat kenen Indra Danush Gas Grid Limited. Hari por belajar ikan mau ya ka surok na nompo onadu na Guwahati itu ha sulong amiam ka surok ka belajar jar ha bandai berwan banyak pas kali beliau na nompo sulong isa syok kali lain ta lain ta